Ama Santos, nakabusanod si Kuya Namin at atang tanagagi kira. Aya. So, aman siya si Ellen Victorio. Aman, ginawak yan video para sa birthday ng amak. Ya si Tasyo, shout out sa iyo. Aman, bali, inalig ko labat i-challenge daray aroma vlogger. Ya. Tegepanday kwarta. Ya, tegepanday kwarta iraraya ay ni. Dan, kaya mo tayo ni sombrero o dino. Ay, tukanan. Pero ayan sombrero ay, gawa ng amak ya. Branded tan. Ya walay tagap tungo iyamlo. Aman, pampiliin tayo ta si amak pigaran agaw lang ng babarong katawan. Uman talaga nung tatak kung lari tutu pabebe lara. Katon say gawon tayo, palikatan tayo puso da. Uman sugawan tayo habang sabi nga nila life is short. Choose to be happy. So kahit hindi tayo masaya, piliin nating magpasaya. So ayun na nga, hintayin lang natin ang aking ama dahil hinatid niya ang aking auntie niya kartuyad talan. So aman pasensya kilad busis ko, tayo busis ko yun manubak. Itan lay amak watan la si mabilara. Kaya lang agang sumput man tatambay di mabasil kasi limawan lay barong to. Pasensya kila ta manubak so busis ko awa. Eh tsura tayo guys ta mampupul tayo di mabanag. Kailangan nating maging productive ngayong umaga. Tasyo, yan, pili ka dyan, biskwit o sombrero. Dira. Aparamla. Ang pili ka dyan, aparamla. Ang pili ka dyan, sombrero, biskwit, aparamla. Ang talante pili mo dyan, biskwit o sombrero. Sombrero. Anya. Aparamla. Nya, gom na ya. Tapilim. Nya, happy birthday. Pipiling ko, ay alam lang. Aparam lang. Happy napulagtan. Nga ni birthday niya. Guys, ay 500. Mang taong pinili. Happy na birthday mo pa. Pitang mo loy. Ha? Bali misto 55 la. Long kakalakal ni yan guys, birthday yun, success. Ibang iba talagang nagagawa ng pera sa tao guys. Happy 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 na birthday mo pa. Lagay mo to. Pa, happy na birthday mo pa. Isa lang, na. Blow the candle. Na, dito mo sa rito. Yan. Saan? So, mamaya nung, Kanta mo sa tatay. kanta ka na si Ren, tapos ikaw magbulong mamaya. Happy birthday to you. Terus sabi tatay ko, birthday to you. Salamat po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish kayo. Happy na birthday mo pa. Yay! Tatay. Birthday to you. Auntie. Happy na birthday. Happy. Nakatakot daw. Kanya mo muna yung mga kusinay mo. Happy. Oy. Happy. Limo. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Ilang taon ka na. Ilang taon ka na. Nya mo. Blow na kanta, blow mo na.
Blow mo na. Ayan eh. Blow mo na, El, ito. Blow mo na. Blow mo na to. Isa. Birthday ni tatay. Tatay mo. Yan, yan. Sige na, sige na. Happy birthday. Si Arian. Ay, ikaw din, Arian. Blow mo, mag-wish kayo. Wish ko sana magbago yung tatay ko. Yan. Nagki ka na nakang. Oy. Ang wish mo kay tatay. Blow mo din, baby ko. Blow mo, blow mo. Blow mo na. Ganon. Dito Blow mo. yung candle. Blow mo yung candle. Blow mo na. Sige na. Ate na. Blow mo na, anak. Duran mo. Tira, am. Yung may wagang baby. Am mo na, am. 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 May tira. Tani, meron din si ano niyo. Okay. Patayin nyo na yan, Ning. Happy na birthday mo pa. Ay, blow niya. Blow niya yan, oh. Agad, di man tayo. El, good. El? Jel? What's that? Huh? Ice cream. Yummy? Good. Tatay. Happy birthday, tatay. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, tatay. Ano sabihin mo? Happy birthday. Happy birthday, tatay. Uy, ang galing Nakukuhulog ako. Hindi. Kantan mo pa si tatay ulit. 1, 2, 3, go. Happy birthday, tatay. Lakas. Happy birthday, tatay. Lakas. Happy birthday, happy birthday, tatay. Ang galing Ang bilis. Good. Halika na. Pulang ni Mol. Tay. Pahingi. Plato. Mamaya. Anong gagawin mo kamo? Ang gagawin mo? Andita, may bisita tayo mamaya. Ang tampahan sa ate, wow. Yung picture niya, yung yan yung pinagi. Ano yan? Gusto na yan kain. Baby. So, aman, ang gano'n dyan, simpleng bagay labat na palikot tayo re atang tayo ta. Ag tayo na iburiya. Si katayuran anak natan so, singa ateng. Ya, masisibag tini, ninsay saray ateng. Diba? Aman, say kwandalanti, life is short. Choose to be happy. So, ang gano'n, mulmulagya bagay, no pakalag kitay puso dagawon tayo. Ta, say, bilayan tiktikay. Tan walad samput so kaunuran. Yun lang. So, pasensya kilad boses ko tamanubak. Pause tayo guys. So, yun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye. Oh, baby, when you talk